Halo guys, kembali lagi sama gue Andre lah. Jadi video kali ini gue lagi ada di GIIAS BSD Tangerang. Lagi ada acara kayak festival otomotif terbesar ya itu ya. Soalnya rame banget. Ini sorry udah kucel soalnya di jalan parah, jauh banget dari Priuk ke sini, gokil. Nih gue dapet ini kartunya buat lomba bikin video sama foto. Ya gue nggak tahu nanti bikin apa ya. Ini tiketnya. Udah nanti kita tunggu aja. Oke, acaranya belum mulai, jadi kita mau beli air. Katanya sih bintang tamunya siapa ya, Step? Ada Zaking ya, terus Agung Absa, sama youtuber yang cewek siapa? Bukan youtuber, fotografer. Oh, fotografer siapa? Nicole. Oh, iya. Ya pokoknya itulah. Cuma masuk lah. Main cuy, adem cuy. Adem ya mbak. Oke bang. Masih bang. Sumpah keren banget. Gua sangat beruntung bisa masuk sini gratis, sedangkan orang-orang ngantri ya mbak. Kita masuk sini gratis ya. Oke ya mbak. Gratis, dapat voucher makan. Dapat duit lagi. Semoga mbaknya juara mbak. Semoga juara. Juara. Tuh, semoga lu juara ya. Amin. Mobilnya paling keren guys, ya mbak ya? Kapan bisa kebeli kira-kira mbak? Bisa tahun depan. Ini keren banget tuh. Wah gila. Doain aja. Kayaknya nggak bakalan. Bisa, pasti. Pasti ya. Bisa. Optimis aja. Gak ada yang nggak mungkin buat bagi Allah. Ah iya amin benar. Tapi mbaknya kan pengennya Fortuner. Iya, Fortuner tahun depan. Saya doain biar kebeli mbak. Amin ya Allah. Amin. Ada seragam sekolahan gua nih, alumni STM Malang. Ada apaan dia kemari? Ini mobilnya keren guys. Tuh. F1. Yang ini sampingnya udah lebih seksi. Apaan kebeli ya Mobilnya ampun. Batman. Gua naksir banget nih yang oranye gila. Ntar 1 juta subscribe insya Allah beli. Kayaknya nggak cukup juga sih mbak. Raffi Ahmad. Iya itu. Punya Raffi Ahmad. Wah gila keren banget. Seksi boy. Lomba. Wah, ini mah foto yang ada modelnya ya? Itu foto modelnya tuh pas kan? Tapi samain nama mobilnya nggak sih apa modelnya? Ya harus lah. Namanya. Iya harus bisa kan acara brandnya dia. Ya cari luxury shop. Apa? Luxury. Mobil sama. Pokoknya lu harus ikut tuh yang lomba tadi tuh. Siapa tahu menang lu. Anjir. Ayo kita cari yang keren-keren. Wah ini gila banget guys, mobil kursinya kayak mau keluar angkasa kayaknya. Tapi keren banget sih. Tuh, kapan gue beli ini? Ntar sob. Patungan. Ayo patungan. Gojek deh. Patungan juga gak bakalan cukup anjir, ini keren banget. Ini namanya apa? Mercy. Ya kan? Guys ada
Naksir nggak sama ini mbak? Naksir banget. Naksir. Tapi belum tentu bisa kebeli. Pokoknya tetap kekeh sama Fortuner. Bisa beralih sih. Ini seksi banget loh. Banget. Tuh. Bisa buat pacaran. Wah gila ini mah pacaran nih, buat pacaran berdua. Ya berdua doang. A few moments later. Kamu mau bikin YouTube, ya kamu harus nonton sebanyak mungkin YouTuber-YouTuber top untuk mendapatkan creative vision yang setajam mungkin. Because at the end of the day, you are what you eat. Kalau kamu nontonnya setiap hari, ya yang sampah-sampah, jangan kaget saat kontenmu sendiri juga mirip dengan apa yang kamu konsum. At the end of the day, these three things, your equipment, understanding where your equipment is strongest dan di mana kelemahannya biar you can improvise or avoid, and also your experiences and references. Once you have that, once I had that, I tried to make another action film. Tapi kali ini I had the right equipment, I had the experience, I had the references, and the results look like this. Santai. Fotografi itu adalah sebuah bahasa yang sangat universal. It transcends, menerobos waktu, karena kita bisa melihat foto-foto dari zaman dulu sampai sekarang. It transcends language, it transcends anything, it transcends culture. Menerobos semua batasan itu, dan fotografi adalah sebuah bahasa yang paling instan. Hanya dalam hitungan second, hanya dengan dalam hitungan menit, kalian bisa bereaksi terhadap sebuah foto. Apakah itu reaksi marah, sedih, senang, iri karena lihat Instagram siapa yang pengen hiburan di sana atau apapun. But photography can incite that feeling. It is that powerful. Dan bagaimana kalian menggunakan itu to create a change, not just to make it viral, because it is that powerful. Ini balik lagi konsep fotografi dari awal, nggak cuma buat dokumentasi, nggak cuma buat tunjukin foto-foto, nggak cuma datang ke tempat paling ke spot yang paling hits dan kita foto-foto di sana karena everyone is doing that. How do you go further? All laughed, and I told you I would let you in on the secrets of how I create. So what I want to do, if you guys are down, is make a video with all of you in it. And here's the concept. It's going to be, hey, I need a volunteer, and everyone's going to raise their hand. And I'm going to pan the audience, and then, do you mind being in the video for me? Okay. So what I'm going to do is, everyone's going to raise their hand, and then I'm going to grab you, and this is the secret. All of you have to stay completely frozen with your hands up, so don't move. I'm going to grab you, and then I'm going to put you on the stage, probably right over here in that corner. And you're going to jump. And I'm going to do 1, 2, 3. And you're gonna land on the stage there. So during the cut, I'm gonna grab you, I'll tell you when to move, and then stand by this chair when I do the second part of the cut. It might be a little confusing, the instructions that I'm giving, so just hold tight. We're gonna film it on the phone, and then I'm gonna plug into the computer and you can see what I'm filming. All right, let's practice. If we don't get this right, we can do it again. All right, hey, I need a volunteer. Wow, there's a lot of you. How about you? Okay, so now stand, everyone, don't move your hands, and then you can move, yep. Stand behind the chair, and then, good, nobody move. 3, 2, okay, go stand right there in the corner, and then do a nice jump, okay? 3, 2, 1. Oh, nice. Woo! Good job. Boom. Okay, so that was half of the magic. Now we are going to plug this in. If you guys can switch to my phone.
they can see how the magic is made. So we're gonna put the phone up on the screen. I'm gonna trim here. And we have the first part. Can we get this up on the screen here? There we go. So we have the first clip. It goes like this. Hey, I need a volunteer. How about you? So I cut right here on this grab with my hand right there. Hit apply. I'm gonna go to the second clip. Gonna trim this. Right, so I redid the motion there. Let's see if that works. And then I'm gonna pop them out on the screen right here. Hit apply. Third clip. Boom, in the motion blur. Let's see. Okay, let's see. Do you guys want to see it? Let's see if this worked. Hey, I need a volunteer. Oh, okay, there's a lot of you. How about you? And then, oh, nice. Hey, that's how we make magic. So obviously when I'm creating my videos, that's a very simple concept of how I can make the jump cut possible. Hey, thank you so much for reading the video too. A few moments later. Oke guys, berhubung udah sore dan kita juga udah pegel muter-muter, ya doain aja temen gue ini terpilih foto atau videonya biar jadi juara. Lumayan ya hadiahnya ya sob ya. Dan pamerannya juga lumayan, kalian lihat sendiri nih, rame banget kan. Ya pokoknya keren banget, gue sangat beruntung bisa berpartisipasi di sini secara gratis. Ya dapat sedikit lah ya kan, ya lumayan. Ya kalau videonya mungkin cukup sampai di sini aja. See you on the next video.